Mundu e murwaru ri kana mundu akokwa hatika akokwa ile wakati iko na hatika, ukiitwa kuja usimame na rafiki yako, tafadhali be empathetic, feel the pain of that person, empathize with that person, lakini hapana sympathize. Ukisympathize manalia kuliko mwenye amegojeka. Mwoka kulira murutage kimira gwakwa na nini ndi murwaru, mwaka kujira ni waku aruere, ni kama mmekuja kuiba aruere, kuranga mama aruere, munalia munakaa chini, murarira mugaikarathe muheana getisio na ile peko karibu matoe mareba, munatoa makamasi nayo nguru. Go cry in your house is painful, yes. You can still suspend the cry in your house. That is good. You cry, that is fine. But for crying out loud, when a modo muheje kugoro, a person we are praying apigane hii vita na akuje akiwa victorious. How do you want me to be victorious and you are crying than me? Ndienda kwaria maundu maingi. Ndikwenda kumaria ni ngwenda utunyitirire njeru. Na ndoka kuga atiriri. He muthenya twaririre. And we are not sorry about that. Ndugi control feelings ciakwa. Angikorwo no nginya ndire ni njitekerio ndire. Ikaigwa gakurira niki. Muthenya ungi haha turari haha. Murata witu ararwarire thiku 4 wiki 2 mwana witu arahuruka. Mahua matahohete. Nitwambia kuigwa murata witu nake ena murimu. Nigukena tungikena. Atinde muri ciana cia Ngai twari tutheke. Nikio twaririre na maithori maitu ni mahutĩtie Ngai. Nikio giki kiratuma uteithio ume kundu guothe. Tondu Ngai ni onire wendi wa ngoro citu. Ona umuthi noguo nguga. Angikorwo ciugo ciaku ndungihota kuhingura cia kanua uge. Riraga Ngai ni onaga maithori macio.